podnožju vrhova u jednom od katuna provodimo noć. 22. avgusta osvanulo je najhladnije jutro na našem putu, sa temperaturom od 7 stepeni. Vrhovi koji su nam juče bili na dohvat ruke, od guste magle više se ni ne vide. Dok se magla ne podigne, ne preostaje nam ništa drugo nego da uživamo u tradicionalnoj kuhinji. Komovi su prva visoka planina u Crnoj Gori koju su istražili i opisali strani naučnici. Na osnovu njihovih rezultata, dugo godina se smatralo da su najviši masiv u Crnoj Gori. Nakon preciznih merenja, utvrđeno je da su od njih ipak viši Durmitor i Prokletije. Kada zakoračite u ovaj veličanstveni masiv, obuzima vas nevjerojatan osjećaj divljenja prema harmoniji prirode koja vlada u ovom svetu surovosti i lepote. Šiljati vrhovi čine vam se na dohvat ruke, ali to je samo varka prirode jer do većine od njih treba ceo dan hoda. Imate osjećaj da gromovi svaki dan tutnje ovom planinom na kojoj još uvek caruju medvedi i divokoze. Kako bi se netaknuta priroda sačuvala i za buduće generacije, podnet je zahtjev da se Komovi proglase za nacionalni park. Nismo imali vremena da ispenjamo sva tri vrha planine, pa se odlučujemo za Kučki kom, najteži i najviši. Zbog izuzetno eksponiranog uspona na vrh, kompletnu opremu ostavljamo na prevoju. Uz nas ostaje samo oprema za snimanje. Prilikom uspona koncentracija mora biti potpuna, jer su stene oštre i nestabilne, kamen ne stoji na kamenu, a litice kojima nema dna ne dozvoljavaju ni najmanju grešku. Na visini od 2500 metara vreme se menja bukvalno iz minuta u minut, u šta smo imali prilike i sami da se uverimo. Nismo stigli ni da se upišemo u knjigu planinara, a već smo se našli u oblacima koji su do malo pre bili ispod nas. Običaj da se svaki uspešan uspon i povratak sa Komova obeleži zvucima crkvenih zvona.
Spuštanje sa planine predstavlja najteži deo, jer euforija koja može da nastupi usled osvajanja vrha može prouzrokovati pad koncentracije sa kobnim posledicama. Upravo prilikom spuštanja, zbog eksponiranog terena zadobijamo ozbiljne povrede kolena i stopala. Bolove za kratko ublažavamo sa ledenim sprejom koji predstavlja obavezan deo prve pomoći, ali nam se kretanje znatno otežava. Kanjon Mrtvice, poslednja velika prepreka ka našem cilju. Iako kratka tokom, Mrtvica je usekla jedan od najlepših kanjona čije litice dostižu preko 1000 metara. Ova smaragdno-zelena reka sa temperaturom od 4 stepena spada u najhladnije na Balkanu, tako da kupanje u njoj bez ronilačkog dela nije preporučljivo. Stopala koja smo na kratko umočili u vodu u potpunosti su pomodrla, pa se i naše kupanje na tome završilo. Legenda kaže da u miru i čistog srca zamislite želju i bacite kamen u reku. Ukoliko je ona dovoljno jaka, vila sa Maganika će ispuniti. Po toj legendi, ovaj deo kanjona dobije ime Kapija želje. Na proleće, kada dolazi do tapanja snega sa Maganika, voda izbija iz nebrojnih pukotina na sve strane i tada je kanjon teže proći jer je deo staze pod vodom. U tom periodu i najjače vrelo Bijeline Rini je nekoliko puta veći. Kada mu se približite, imate osjećaj da sve u kanjonu podrhtava od cijeline vode. Do njih Mrtvica je ponornica, koja se na momente pojavljuje i nestaje, po čemu je i dobila ime. Od Nerina pa sve do ulivanja u Moraču, reka nikada ne presušuje.